Mitha. Kedamtang Kheroni Forest Bazar along Siladita Dev Long Eke Samaputhak Dhal Pukhuri BJP Mondal Committee Ahin Pen Kapinrem Atal Bihari Bhajpai Indeng Hini Karliar Nipateton Dunsi Pini EM Khonsing Rongpi Theng Piaklin Ke Epon Gari Kebe Kapang Tang Titia Jok Tipu Manjata Lang Sugit Atawar Kok Thom Aking Nolong Speed Breaker PB Kenang Sot Lombajong constituency di Sakedeba polling center pen upar di Sakedeba angkang Ratapan KEC pen Kajing Thurasai Klempon Pepin Lang Usuka Paklong Kamarotum Bisar Pohawar Kahomridam West Karbi Anglong Kedamtang Thelang Arni Kheroni Forest Bazar along Karbi Anglong pen Hojai district Ahoilong Towar Alam Ke Puthak Pini Dhal Pukhuri BJP Mondal Committee Ahin Pen Pherangkia Mailong Kapinrem Amai Ingnipon Alang Litum Kaning Jepon Ke Aro Karbi Anglongor jitu rasta apuni koise ei rastaটো হব লাগে আমি মানা কৰা নাই ৰাস্তাটো হব লাগে দুইটা পক্ষৰে মানুহ অহা যোৱা কৰিব ৰাস্তাটো হব লাগে কিন্তু সমালোচনাৰ মাজেৰে নহয় আলোচনাৰ মাজেৰে হব লাগিব আজি কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু হুজাই ডিস্ট্ৰিক্টৰ কাৰ্যকৰ্তা মিলি এমএলএ মিলি আলোচনাৰ মাধ্যমত প্ৰশাসনক লগত লৈ আলোচনাৰ মাধ্যমত বস্তুটো কৰিলে নিশ্চয় কিয় হ'ব নহ'ব হ'ব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ আমি আলোচনা হোৱা নাই আলোচনা নোহোৱাৰ কাৰণে আজি এনেকা পৰিস্থিতি হ'ব লগা হয় আপুনি দুখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ আমি জনগণে আমি সদায় মানে ভাই ককাইৰ নিচিনা আমি মিলিজুলি চলি আছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যততো আমি এনেকা চলি যাম বুলি মই আশাবাদী কথাটো হ'ল যে যোৱা বুধবাৰে হুজাই সমষ্টিৰ যে আমাৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ মহোদয় ডাঙৰীয়া তেখেত ফৰেষ্ট বজাৰৰ পৰা কৃষ্ণনগৰ হৈ পদুমপুখুৰী জিপিলৈ এখন চিচি ব্লকৰ ৰাস্তা উদ্বোধন কৰিবলৈ আহিছিল আৰু এই উদ্বোধনত আমি নিউজত দেখা পাইছোঁ যে তেখেতে উদ্বোধনত আধাৰশিলাটো স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে তেখেত গুচি যাব লগা হ'ল সেই বস্তুটো আমি সঁচাকৈ খুব দুখ পাইছোঁ যে আমাৰ হুজাই সমষ্টিৰ এমএলএ আজি কিয় এনেকৈ যাব লগা হ'ল নিশ্চয় তাত কিছুমান কাৰণ আছে আজি বহু দিনৰ পৰা আমি গম পাই আছোঁ দেখা পাই আছোঁ যে হুজাই সমষ্টিত আমাৰ দলৰ কিছুমান গোটবাজি চলি আছে আৰু এই গোটবাজি কিয় চলি আছে এই বুধবাৰে এই বস্তুটোত আমি গম পালোঁ যে আমাৰ মণ্ডল সভাপতি তাত উপস্থিত নাই আমাৰ জিলা সভাপতি উপস্থিত নাই আমি মণ্ডলৰ সদস্য হিচাপে আমিও তাত উপস্থিত নাই বুথ সভাপতিসকল উপস্থিত নাই তাত এটা প্ৰমাণ আমি পালোঁ নেকি এমএলএক আনি এনেকা অপদস্থ কৰি ইয়াৰ পৰা পঠাব লগা হ'ল সেইসকল মানুহ সঁচাকৈ আমি জগৰীয়া বুলি ভাবিছোঁ সেইসকল মানুহ সঁচাকৈ দলৰ নিকৃষ্ট মানুহ Lombajong constituency angkang Manja Hethipen Sikari Hanse Sarmen Hanse Ahawara Dakedo Disakeba polling center upar Disakedeba Aratatum Phan Karbi Anglong Autonomous Council pen Mesen Piniar Nianta Mesen Atawar Kasalampi Avelang Lake Hadak Aradaphan Isi Kapanungkuk Ajok Ningkachethe Avedetsi Pini Disakedeba Ahawar Kedo Aradatum Rongasor Thurpaksi Methang Arong Hawar Kacheleng Atawar Kasalampon Hadak Pherangke Kahomrida Mahut Radatum Penke Kapachini Atengki Kedamtang MP election campaign ahut Dikoi Terang Pathua Klamalong Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council pen Lamchak Kachipi ke Code of Conduct Kijut pen Manja pen Disama Hawar Adak Kilometer Cap Atawar ke Tawar ki ik mate black topping salam fit pupu Bonta Piniar Nianta Ku Ebanta Takbak Angtek Avedada Jok Radatum Aningkipung Aningkiti Cepaklangsi Election aprang tawar salam le pulute election ahud rong nang dut long le puta radatum aningkipung alam cepaklang pon দুই নং ডিসেম্বর পৰা হিটিম দেৰাং লগে ৰাস্তা নহলে আমি গাঁৱতে কেম্পিং ঘুমাব নিদেন গাঁৱত ঘুমাব নিদেন কেম্পিং এলাউড নকৰাম যদি এইটো ৰাস্তা পুতুলি বনাই নিদিয়ে আমি কেতিয়াও এই
খন এৰিয়াত এই কেইবা গাঁৱৰ ভিতৰত আমি কেম্পিং আহিবলৈ নিদিম বুলি সকলোক আমি জনাইছো আমি যদি ৰাস্তা পুতিলি নকৰে ভোট নিদিওঁ Kode riba ভোট kode sampai itu. Ya itu makam sungsramnya. Di kau sramnya. Phone keleh. Rajin keleh. Jom thang tu. এবাৰ ডিচেম্বৰ 2 নম্বৰ নিফ্ৰং হিটিম দেৰা দিব প্ৰেছ আৰচিচি প্ৰেছ লামা সালামিয়া ঠিক আছে ইলেকশন হা কেম্পিং খেলাই মায় না খেলাই মায় আৰু এই বখ ইলেকশন ইসকা লামা সালামা নামা Camera person Sanjit Hiso, Manjapen Dilip Hanse, News Fast Karbi Anglong. Det piadang kaprek adimalong. India Prime Minister Barim Atul Bihari Vajpayee. Ingdeng hini Karli Arni Kachikemo Duna Sonsi Pini Hauraghat BJP Mondol Committee Atum Pentame Atul Bihari Vajpayee. Kachikemo Amen Pen Ward number 2, number 3 Lapen 4 along Medical EM Khonsing Rongpi Pen Theng Pia Klimso ke Epon. Sonsi Pu Mini Stadium Complex Akimi Kikim Bom along Tame Theng Pia Klim ke Epon. Bangso Hud Hauraghat Municipal Board Chairman Pratap Hendiko Ward Member Momit Khaglari ST Morcha Prabhari Mathura Phanglosa Penchenglok Penangan Klembangatum Chetodun Hauraghat Arlo Thengpi Thengprang Kilir Seng Lapen Oxygen Setame Ke Longpen Okpran Ale Longpo Pusi EM Rongpi Sanghopen Ningjepon Anparta COVID-19 pen Cherepon Si Arnibang Sanitizer Social Distance Mask and Ponwer Nangji COVID-19 Kachidan Japhan Sorkar Pen Mesenawar Sai Dengbomlo News Desk Report News Fast Karbiang Long Long Kachangklong Difu Manjat Tawar Long Kachatong Dun KPH Tarlang Sorget 4 line Atawa Pimate DIG Asai Hanadun Tarlang Sorget at Junu Tawar Kok Homalong Pupu Difu Manjat Tawar Along Speed Breaker Kibi Kinang Sot Ati Bangso Tawar Kok Homalong Garimoto Kachapek Akisung Kritik Lapen Pu Birla Natpen Kebang Atwa Tikek Jona Jonita Ahotpen Gari Kachapek Kachicha Cheajok Akisundo Ati Munit Atum Gari Kebek Kapang Tang Bek Tikita Do Lasi Arpukidotum Matha Ponte Henone Ati Kisung Kipupi Akosi Chiremexi Timepusi Kisung Kachitongbek Aratum Ninje Prirenti News Desk Report News Fast Karbiang Long Nomati Constituency Arlo Jangni Be Arong Atumidik Arve Ki Theke Jang Ajoine Hurnot Aroy Langkang Tuya Joksi Atumi Rong Arlo Langkang Lumlong Birta Kilong Donatengke Don Pho Hemke Hem Arlo Lang Englum Sike Dogithak Sungnanglo Birta Tokbama Porahut Anke Hadak Songjapo Ke Thegi Dingatum Kahumri Dama Birta Longdun Delang News Desk Report News Fast Karbiang Long Ingnam Raikom Nangji Puke Pubom Sitame Golaghat District Pen Karbiang Long Ahoylong Burphuloni Subbet Tokolangso Ingnam Asai Khia Hemlong Bid Officer Inutvet Penajok Office Maintenance Pen Chenglok Ingnam Charaikom Nangji Anparta Ahoylong ke Parlo Asai Haihui Sitame Apong Dolo Lasinon ke Dobom Bid Officer Ramesh Tok Binang ke Pachini Donatengke Prap Pen Staff of High Pabat Nangji Lapen Office Banduri Anparta Isi Kinang Sotke Gijuna Langta Joy Kewar Sai Pinangji Pusi Alangli Hinpen Ranger Pranap Teron Lapen Forest Department Karbianglong Autonomous Council Kachari ke Theki Dingatumaphan Ahoylong Kache Langdun Pen Ahoylong Kedo Arat Tungta Ningchi Thimuchoji Aphan Pusi SYC Bukojan District Committee Chunbang Lobingson Terang Lapen Pherangke Kohumri Damahut Nang Pachini Dun India Det Kiduk Det Aphan India Sorkar Pen Barpia Hemate Toilet Piponlo Karbianglong Arlo Atokano Bangso Toilet Kikimpon Doolo Bon Tarong Mangwe Hawar Bibia Kro Arong Along Bangso Toilet Kepalong Japan Parket Home Pen Pharo Pho Atanka Pidundete Bangso Toilet Longdunde Lasila Soajok Ronga Soratu Han Tangka Pipusi Pherangkeanglo Nangche Thandun Nang lemene ko son lo কামসম ক্রামসা kam son ramsa nang li ko masor lo ডাক বিবিয়া ক্রসর bibia krosa acha ante na la PSC pe nang kele toilet hem la komat lo ke ban ke জোনাকি বেপি junaki bepi komar sor lo ডাক মিলি তোমার শর্মালা বিবিয়া ক্রসর মালা acha ante la so toilet hem ke ban pen poisa pini ni nang kirung pana son do ma দো ko an lo ফারুক থম kupia pot pulo lage লা নি তুঙ্গে চিনিন্দে sini donde mane nang pinang ji puja lo bo অলা সন ল la pharo thom nang pilo purte longpo puja lo bo লংপো পজালে to Lapen Tangka Pidunde Det Ajong
don choksikep aradatum bangso toilet longdun delo lasi non eprang kewang jia porahot lapuson sailang lo kiklem aphan em kachirong pipi ing saiponang jipusi hadagaradatum pen em kachirong pipi aphan kachuning report rongmong wepen jersong enti mohor nyabang samson gramsa news fast Karbi Anglong. Come one, come all. Langi TVS opposite of Tarlangsong main gate, Difu Manta Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Servicing facilities and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Karbi Anglong Autonomous Council Arta Ningkan Trokepra Sirkep Plengdera Pitta Hauraghat LA Constituency Lapen Korkanti MEC Constituency Angkang Paklong Kampen Kahilo Kilometer Krehini Anpak Bisar Po Havararat Pinianianta Thangnat Kaching Turawarsai Longdun Delang Sorkar pen kidut kelak aradapan kepanong pon ason-ason awarsai jesemet mesen pen keciling atawar ingpir et pen kijunalang se kecilang awarsai lo kacharli ahemtun longdunde mate avilang towar kahino thikti kajok jesemet barla porahut raratum penangan kisung katora phonanglo pini usuka paklongkam aropen bisar po hawar along kahumri damahut hadagaratum pen kacetong tekangsi sonsuri kiduk kisungalam rongaratum usuka asongja aphan nang pachinidun halapu usuka paklongkam aro maipu songgor ingti pen kaning jeke Karbi Anglong Autonomous Council pen bisar po hawararaphan kelang kepangkrei mate pai patengason kelang pon aputhak ningduk mate ningkipung cepaklang pon jongsi Karbi Anglong Autonomous Council pen bisar po hawararaphan thangnat awarsai pipon pedet pulote kewang jilang arni usuka pen ingtangkrak kacesong padoponci pusi usuka paklongkam aro maipu songgor ingti pen kacingkrin padopon pini nilitum paklongkam pen kahelo kilometer cap so se ajak hadak besar pu hawarong ni tum pini humridam lo bangso hawarong ni tum ka humridam pen kachinita ateng pulutang pe hadak ke dwara tum kisung tektik Karbi Anglong Autonomous Council long dat penon ningkan troker sirkep anang pleng tang lo poifis tami hadak aratum ke dogesung tektik pen selang tum cicak nang lo hadak arada tum kedam ke bang atowar ke meme la pen tekiso ke celang adim kawe la pen mesen lo ke charli adim awe bangso puthak pen mirihing ame kawe puthak alang tum pen an kisung boy pen cicak nang lo la sini tum non ke bang jelang arning jongsi council pen Karbi Anglong Autonomous Council pen thangna kera pipe pulotang ten nitum hadak besar porat pen nitum cerap citusi non ke bang jelang arning nitum sodak pen kecesong padai pusi nang nitum da Karbi Anglong Autonomous Council la sorphan nitum than pachini lo News Desk Report News Fast Karbi Anglong Pinya birta lansi pajudik lo domi thakme kardom